Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Vogie, Philips Omroep Holland-Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Sabi tuan, da nonja, di Tanah India, di sini Vogie, station radio Philips di Negeri Blanda. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari mengucapkan syukur kehadirat Ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari mengucapkan syukur kehadirat Ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak keluarga. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran ya, maaf lahir dan batin. Maklum deh, kita kan sama-sama muda, sama-sama suka terdorong ya nggak? Sama-sama deh, Pak Muslan. Lahir batin maaf ya. Sampai tahun depan.
aja.